Hari mu gikorwa cyo kwiyamamaza muri leta ya Pennsylvania, ubwo umuntu bivugwa ko yari hejuru y'igisenge cy'inzu iri hafi aho ngaho yarasaga Donald Trump wari imbere y'ibihumbi by'abamushyigikiye baje kumva imigabo n'imigambi ye. Kubw'amahirwe bwana Trump yakomeretse ku gutwi kw'iburyo, ariko nta kindi gikomeye yabaye. Ni mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu rishyira ku cyumweru. Ntabwo ari isasu rimwe ryarashwe gusa, kuko harashwa amasasu menshi. Usibye kuba rimwe muri aya masasu ryasharuye ugutwi kwa Trump, hari umwe mu bari bitabiriye ibikorwa byo kwiyamamaza kwa Trump wapfuye, abandi babiri barakomereka bikomeye. Aya matora ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri uyu mwaka birasa naho ari amatora adasanzwe kubera ibirimo kuyabamo. Usibye kuba bishobora kubaho ko perezida wacyuye igihe yagaruka ku butegetsi, nta nubwo byaherukaga kubaho ko perezida wa Amerika cyangwa se uyamamariza kumuba araswa. Byaherukaga mu 1981 ubwo John Hinckley Jr. yarasaga kuri Ronald Reagan. Ibi birongeye kandi bigarura abantu mu bitekerezo by'amateka, aho mu myaka irenga 50 ishize abavandimwe babiri baba Kennedy, umwe w'umukuru w'igihugu John Fitzgerald Kennedy n'undi wiyamamarizaga kuba president Robert Kennedy, nabo bicwaga n'amasasu imbere y'imbaga y'abanyamerika. Dore uko byagenze ubwo President Trump yaraswaga. Yari imbere y'ibihumbi by'abantu muri Pennsylvania mu mujyi wa Butler City. Ubwo yari arimo avuga, abantu babonye yifata ku gutwi kandi amera nk'uwikanze, aribwo babonye abashinzwe kumurinda bahita bamwuzurira iruhande, baramwunamisha ndetse nabo bamwunamaho. Abantu bahise bakwira imishwaro bagerageza guhunga babyigana. Iyo ibintu nk'ibi bibayeho, ikintu cya mbere abashinzwe umutekano w'umukuru w'igihugu cyangwa se abandi banyacyubahiro bakora ni ugutabara umunyacyubahiro, mu gihe abandi baba bararanganya amaso hirya no hino bareba hiryo sasu rishobora kuba riturutse. Babanza kureba igice cy'umubiri urashwe arashweho, ubundi bakareba ngo irisasu riturutse mu kihe cyerekezo. Uko niko babonye umuntu wari ku gisenge cy'inzu yari hafi aho ngaho. Mu bihe nk'ibi ngibi abashinzwe umutekano nta gihe baba bafite cyo gushishoza ngo barebe koko niba uwo bakeka ari urashe. Ako kanya bahita bamurasa. Uko niko byagenze. Uwo muntu babonye kuri icyo gisenge bahise bamurasa arapfa. Ni umusore w'imyaka 20 witwa Thomas Matthew Crooks. Uyu nta nubwo yarashe isasu rimwe gusa, kuko yarashe menshi mu cyerekezo Trump yari arimo. Uku ni nako rimwe ryahitanye umuturage umwe andi akomeretsa abantu babiri. Ibi byemejwe na Anthony Guglielmi. Uyu ni umuvugizi w'inzego z'ibanga za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aba ni abasirikare kabuhariwe bashinzwe kurinda umukuru w'igihugu n'abandi banyacyubahiro. Uyu mugabo barashe bamusanganye imbunda ari ku gisenge cy'inzu, yari muri metero zibarirwa mu ijana uvuye kuri Trump. Abashinzwe umutekano wa perezida bemeje kuko bigaragara iki gitero cyari kigamije guhitana Trump. Ubwo abashinzwe umutekano we bamwunamaga hejuru mu rwego rwo kumuhisha, hashize akanya gato bahita bamuhagurutsa bamugose cyane. Bivugwa ko Trump yanahataye inkweto. Yumvikana avuga ati "Let me get my shoes." Mu gihe bari bamutwaye bamujyanye ku modoka, Trump yunamutse azamura akaboko afunga igipfunsi agishyira mu kirere. Ni ifoto yasakaye hose kuri internet imugaragaza afunze igipfunsi nk'ikimenyetso cy'ubuhangange cyangwa se intsinzi, ndetse agaragara avirirana ku gutwi kw'iburyo. Biragaragara ko iyi foto ye igiye kwamamara kubera ko imugaragaza nk'umuntu w'intwari cyangwa se igihangange. Ni ifoto izakoreshwa cyane mu kwerekana ugukomera kwa Trump. Joe Biden bahanganye mu matora yahise yamagana iki gitero, avuga ko nta mwanya w'ubugizi bwa nabi ukwiye kuba muri politike ya Amerika byongeye mu bihe byo kwiyamamaza. Ati buri wese akwiye kwamagana uko kugerageza kwica Trump. Ati ibi bintu ntabwo twakwemera ko bikomeza kubaho. Ati nta muntu wari yarigeze atekereza ko ashobora kubaho urugomo nkuru nguru muri politike ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Biden yahise ava mu rugo rwe muri Delaware, aho yari agiye kumara iyi weekend yose,
ahita asubira Washington ku murwa mukuru, aho biteganijwe ko akomeza kwakira amakuru y'iperereza avuye ku bashinzwe umutekano. Yanavuze ko yavuganye na Trump kandi ko yishimiye kuba ntacyo yabaye. Uyu musore Thomas Matthew Crooks ukekwaho kurasa Trump afite imyaka 20. Akomoka ahitwa Bethel Park muri Pennsylvania. Ni mu birometero 60 uvuye aho Trump yiyamamarizaga. Nta makuru menshi yatangajwe ku mateka ye n'ubuzima bwe, ariko byemezwa ko kuri liste y'itora yiyandikishije nk'umurepublika. The New York Times yanditse ko yaragiye gutora ku nshuro ya mbere. Nubwo yari umurepublika, ariko yagaragaye ku rutonde rw'abantu bateye inkunga umuryango witwa Progressive Turnout Project. Ni umuryango ushingiye ku ishyaka ry'abademokrate ukora ibikorwa byo guhamagarira abantu kuzitabira amatora mu rwego rwo kwirinda ko abantu benshi bazanga gutora. Bwana Thomas Matthew agaragara ku rutonde rw'abatanze inkunga muri uwo muryango, yatanzemo amadolari 15. Ubwo Trump yaraswaga, hari nyuma gato yo gutangira imbwirwaruhame ye. Yaratangiye kuvuga kubimukira. Hari saa 12:08 z'umugoroba ku masaha yo muri Amerika. Inaha hari mu gicuku. Ubwo isasu ryamufataga ku gutwi, ijambo yaramaze kuvuga ni murebe ibiherutse kuba. Look what happened. Iki gikorwa cyo kugerageza kwica Trump gisa n'icyahuruje abayobozi bose bakomeye ku isi, bakomeje kohereza ubutumwa bwo kwamagana ibikorwa nk'ibi no kwihanganisha Trump n'abanyamerika muri rusange. Abayobora Ubwongereza, Israel, Ubuyapani, Ubuhindi, Ubufaransa n'ibindi bihugu. Emmanuel Macron we yavuze ko iri ngira ari ibara kuri demokarasi yo mu bihugu biteye imbere. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky nawe yanditse kuri X ko ibikorwa nk'ibi ngibi nta gisobanuro na kimwe bikwiye kugira, ndetse ko nta n'impamvu n'imwe ishobora gutuma hafatwa icyemezo cyo kwica uyamamariza kuba perezida wa Amerika. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubushinwa nawe yasohoye itangazo ryamagana iki gikorwa kandi yihanganisha Perezida Trump. Yavuze ko Perezida Xi Jinping nawe yihanganishije Trump. Yanavuze ko Ubushinwa burimo gukurikirana amakuru yose afitanye isano n'iki gikorwa. Ni gute umuntu azana imbunda hafi y'aho umukuru w'igihugu yiyamamariza akarinda ubwo yisohora mu mufuko akamurasa? Hari abagabo babiri bahoze bakorera urwego rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rushinzwe iperereza FBI, babwiye CNN ko muri metero ziri hagati y'120 n'150 uvuye aho Trump yarari hatari hacungiye umutekano, nta nubwo hasatswe. Iriya nzu Thomas Matthew Crooks yarari hejuru niyo nzu ndende iri hafi y'aho Trump yarari, kandi iri ahantu hitegeye neza Trump aho yarahagaze. Birababaje kuba abashinzwe umutekano batari bashyize umuntu ku gisenge cy'iriya nzu. Aya ni amagambo ya Bobby Chacon wahoze akorera urwego rwa Amerika rushinzwe iperereza FBI. Aya ni amagambo anahurizaho na Steve Moore nawe wahoze akorera FBI. We yarashinzwe kugenzura ahantu hose hashobora kwihisha mudahusha hegereye aho umunyacyubahiro ari. Nawe ntabwo yumva uburyo inzu warashe Trump yarihishemo itabanje kugenzurwa mbere, ndetse ngo banahashyire mudahusha wo mu nzego z'ibanga za Amerika. Aba bagabo bavuga ko abashinzwe umutekano batemerewe gukora ikosa na rimwe cyangwa ngo bagire ikintu na kimwe bibagirwa gukora mu gihe bategura ibikorwa byo kwiyamamaza ku muntu wabaye president cyangwa ushobora kumuba vuba aha. Uko biri kose, uku kugerageza kuraswa kwa Trump kwamuhinduye intwari. Nkuko bigaragara muri iyi foto ye yazamuye igipfunsi. Ibi ngibi biriyongera ku ntsinzi aherutse kugira mu kiganiro mpaka cya mbere yagiranye na Biden witwaye nabi cyane. Ibi ngibi bigiye gushimangira iturufu Trump amaze igihe akoresha y'umunyapolitiki ufite abanzi benshi badashaka ko yongera kuyobora Amerika. Kenshi yagaragaje ko yashyiriweho ibirego bigamije kumubuza kwiyamamaza kubera ko bazi neza ko mu buyobozi bwe atihanganira amakosa yabo. None dore barashaka no kumwica. Ibi araza kubivuga uko byagenda kose. Uko byagenda kose, iki gikorwa Trump arakibyaza umusaruro ndetse aragikuramo amajwi menshi. Hari umwarimu wigisha ibya politike muri kaminuza ya San Francisco wasabye abantu kutihutira gushaka impamvu ziraswa rya Trump.
yagaragaje ko inshuro nyinshi ibikorwa byo kwica muri Amerika bikunze gukorwa n'abantu bafite ibibazo byo mu mutwe, bitandukanye no mu bindi bihugu aho bikorwa n'abantu babizi neza babiteguye bagamije inyungu za politike. Biratekerezwa ko ibingibi byahise bizamura amahirwe ya Trump yo gutsinda aya matora. Igikorwa cyo kurasa Trump kikimara kuba, inzego zishinzwe kurinda abanyacyubahiro zahise zigota aho hantu batangira gukora iperereza. Hahise hashyirwa za bariyeri ku buryo nta muntu wemerewe kwinjira no gusohoka. Abari bitabiriye ibyo bikorwa bose basabwe kunyura muri bya byuma bisaka. Umuntu wari uri aho wese yasatswe, haba mu gikapu, mu ikofi n'ibindi yitwaje. Bashakaga buri kimenyetso cyose cyaba gifitanye isano n'iki gikorwa. Nyuma y'iki gitero, Uburusiya bwahise butangaza amagambo asa no kwishongora kuri Amerika. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Uburusiya, Maria Zakharova, yavuze ko kuba Amerika ikomeje gutera inkunga Ukraine birimo kuzamura urwango ku Burusiya na perezida wabwo. Ataho gukomeza gukwirakwiza urwango, bakabaye bashyira ingufu mu gukemura ibibazo byabo by'imbere mu gihugu. Ati byakabaye byiza bafasha aya mafaranga baha Ukraine bakayubakisha igipolisi cyabo kigacunga umutekano neza. Abadepite b'abarepublika bahise basaba ko hakorwa iperereza ku buryo Trump acungirwa umutekano. Barakeka ko harimo ikibazo. FBI yasobanuye ko hakomeje iperereza kugira ngo hamenyekane andi makuru y'ingenzi kuri uyu musore warashe Trump. Amakuru arimo imbunda yakoresheje nuko yageze kuri kiriya gisenge hafi yaho Trump yarari. CNN yavuze ko yagerageje kuvugana na se w'uyu musore, Matthew Crooks, maze abasobanurira ko nawe atariyumvisha ibyabaye kandi ko abanza kuvugana n'abashinzwe umutekano mbere yo kuvugisha itangazamakuru. Ibyabaye kuri Trump biragaragaza ko hari ikibazo gikomeye muri politike ya Amerika. Buri ruhande mu bahanganye, haba aba-Republican cyangwa aba-Democrate, ruraza kugerageza gukoresha iki gikorwa mu nyungu zarwo. Abarwanya ko abasivili batunga imbunda baraza kugaragaza ko iyo gutunga imbunda ku basivili biza kuba bitemewe, ibi bitari kubaho. Abashyigikiye gutunga imbunda ku basivili bo baraza kugaragaza ko iyo gutunga imbunda biba byorohejwe. Uriya muntu atari gutinyuka kurasa kubera ko yari kubazi neza ko buri wese aza guhita murasa. Reka tubitega amaso. Joe Biden na Donald Trump nibo bakandida babiri bakuze mu mateka ya Amerika. Biramutse bibayeho ko umwe akenera gusimburwa kandi ibikorwa byo kwiyamamaza byaratangiye, byagenda biti? Abanyamerika batora barimo barasabwa gukora amahitamo adasanzwe hagati y'aba bakandida perezida babiri bakuze mu mateka ya Amerika. Perezida Joe Biden w'imyaka 81 n'uwahoze ari perezida Donald Trump w'imyaka 78. Impungenge zerekeye imyaka yabo, ubuzima bwo mu mutwe, byateje kwibaza uko byagenda mu gihe kidasanzwe umwe muri bapfuye, abaye adafite ubushobozi cyangwa se agakuramo kandidature mu buryo butunguranye. Mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka ushize 2023, hari hashize imyaka 2 n'amezi 5 Joe Biden arahiriye kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibikorwa yari amaze gukora benshi barabivuze, ariko reka twe twivugire ku nshuro yari amaze kwikubita hasi cyangwa se zo yari amaze kunyerera akagarukira hafi y'ubutaka. Ni inshuro 8. Nibyo hari abantu bazibaze. 7 muri izi nshuro yikubise hasi hari mu ruhame. Indi nshuro imwe yaguyiwe mu rugo amaze gukaraba. Inshuro enye muri izi nshuro 8 yaguye ku maeskaliye y'indege ya Air Force. Ibibazo ku buzima bwa Perezida Joe Biden byatangiye kwibazwa kuva ku munsi wa mbere arahirira kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Joe Biden afite imyaka 81 y'amavuko. Niwe mu perezida wa mbere wa Amerika uyoboye iki gihugu ashaje kurusha abandi. Usibye gutegwa iyo agenda rimwe na rimwe akagwa, anategwa cyane iyo avuga imbwirwaruhame, ubundi akibagirwa ibyo yaragiye kuvuga cyangwa se akavuga ibiterekeranye. Ibiheruka nejo bundi mu kiganiro mpaka cya mbere yagiranye na Donald Trump,
yitwaye nabi cyane, nawe ubwo arabibona, bucya yisobanura kuba ashaka ko bamutora. Yitwaye nabi ku buryo Donald Trump yasohotse avuga ko atamenye ibyo Biden yavuze mu minota 90 yose bamaze bajya impaka. Ibi byahangayikishije benshi barimo nabo mu ishyaka rye, batanazuyaje gutangira gutekereza ko ahari byaba byiza bashatse undi mukandida ubahagararira mu matora, hanyuma Perezida Biden akajya kuruhuka. Gusa Joe Biden yahise asubiza bifuza ko ahagarika kwiyamamaza ko rwose bakwiye kumugirira icyizere, kubera ko ngo afite ingufu nyinshi cyane kandi yiteguye gukomeza kwiyamamaza, ndetse ko azanatsinda amatora yo mu kwa 11. Yabwiye ikoraniro ry'abaje kumushyigikira muri North Carolina ko abizi neza ko ashaje, ariko ngo icyo arusha Donald Trump nuko wavugisha ukuri. Afite imyaka 81 kandi arananiwe, ariko avuga ko yizera n'umutima we wose ko natorerwa kuyobora Amerika ngo azayiyobora mu yindi myaka 4 rwose. Ikibazo cy'imyaka ye myinshi gisanzwe kizwi, ariko uburyo yitwaye nabi muri kiriya kiganiro byatumye benshi batangira gutekereza ko cya kibazo cy'imyaka gishobora kuba kirimo gukomera cyane. Abashinzwe ibikorwa bye byo kwiyamamaza bemeza ko Biden adashobora kuva mu kwiyamamaza ngo bashyireho undi uhangana na Trump. Trump wabona ikibazo Joe Biden afite atari imyaka, ahubwo ngo ni ikibazo cy'ubushobozi buke mu gutegeka igihugu. Ati nta bushobozi na buke afite. Ese nkuba aramutse apfuye mu gihe arimo kwiyamamaza, cyangwa se n'undi mukandida wese nka Donald Trump aramutse apfuye cyangwa se akava mu kwiyamamaza amatora ataraba, byagenda bite? Joe Biden nka perezida uriho ubu ngubu aramutse apfuye, vice president Kamala Harris yahita afata ubutegetsi nk'uko biteganywa mu ivugurura rya 25 ry'itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko gusimbuza Biden cyangwa Trump nk'abakandida mu gihe umwe muri bo yagira ikibazo, byaba bireba amashyaka yabo yabatanze nk'abakandida. Gusa byagorana kuko byaba bitunguranye. Hari abahanga mu bya politiki by'umwihariko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuga ko igisubizo cyaterwa hanini n'igihe byatuma bava mu matora byabera. Ese byaba nyuma gato yuko amashyaka yabo abatanze abakandida? Byaba se mbere gato y'umunsi w'amatora? Byagenda bite se umukandida atsinze akaba atagishoboye kurahira? Igihe ibyatuma adakomeza kwiyamamaza byabera gifite agaciro gakomeye cyane. Umukandida ku mwanya wa perezida wa Amerika aramutse apfuye cyangwa se akagira ikindi kimubuza gukomeza kwiyamamaza, hari abantu bagera mu bihumbi 10 baba bafite akazi gakomeye kuko mushakira umusimbura, kandi abenshi ni abantu twebwe tutigeze twumvaho na rimwe. Umwe mu bayobozi b'ishyaka ry'abademokrate ari naryo rya Joe Biden, Ellen Kamarck, agaragaza ko abantu bagira akazi ko gutoranya usimbura umukandida utagishoboye gukomeza ari intumwa z'ishyaka ku rwego rw'igihugu, abagize inteko itora 538 ndetse n'abagize inteko ishinga amategeko 435. Buri muntu muri aba bose agira icyo abashinzwe gukora mu guhitamo umuntu wiyamamaza usimbura uwapfuye cyangwa se wagize ikindi kibazo. Noneho rero byagenda bite ibingibi biramutse bibaye mbere y'uko ishyaka ku rwego rw'igihugu ryemeza uzarihagararira kandi hari benshi batsinze amatora y'ibanze? Mu kwezi kwa gatatu Biden na Trump bari bamaze kubona intumwa z'amashyaka yabo zihagije zashyigikiye kandidature zabo. Gusa aba bombi bazemezwa nk'abakandida b'amashyaka yabo bidasubirwaho muri iyi mpeshyi binyuze mu byitwa Parties Convention, ari wo muhango wa nyuma ukorwa ku rwego rw'igihugu, ugakorwa n'intumwa z'ishyaka zo ku rwego rw'igihugu. Ishyaka ry'abarepublicain rizemereza umukandida waryo muri Milwaukee. Ishyaka ry'abademokrate ryo iki gikorwa rizagikorera muri Chicago. Mbere y'aya matariki hazakomeza kuba amatora mu nzego z'ibanze, ndetse hanemezwe intumwa zizajya kwemeza umukandida ku rwego rw'igihugu. Trump cyangwa Biden, umwe muri bo aramutse avuye muri aya matora cyangwa se agapfa, n'ubundi intumwa z'ishyaka ry'abarepublicain zazahurira muri Milwaukee, iz'abademokrate zigahurira Chicago ku matariki yagenwe,
bakagenda nk'abagiye kwemeza umukandida wabo. Umukandida usimbura uwavuyemo cyangwa se uwapfuye yatoranyirizwa aho ngaho nyine, aho uwapfuye cyangwa se uwakuyemo kandidature yagombaga kwemerezwa. Gusa bitekerezwa ko ari amatora yabamo akaduruvayo gakomeye. Umukandida umaze kwemezwa n'ishyaka rye ahita ahitamo umuntu bazafatanya kwiyamamaza, batsinda uwemejwe nk'umukandida akaba perezida, uwo yahisemo umufasha akaba visi perezida. Ese umukandida aramutse apfuye cyangwa se avuye mu matora yaramaze guhitamo uzamusimbura nka visi perezida, uwo nguwo ahari ntiyakabaye ahita yiyamamaza ku mwanya wa perezida? Igisubizo kuri iki kibazo ni oya. Haba Madame Harris ushobora kuzongera kuba visi perezida cyangwa se waba yaratoranijwe na Trump, nta n'umwe muri bo wahita afata umwanya w'umukandida. Gusa kenshi abayoboke b'ishyaka batoranywa ngo bazajye kwemeza umukandida ku rwego rw'igihugu bakunze kuba ari abantu bakunda kandi bemera cyane uwo mukandida. Birashoboka cyane ko bahita bemeza uwo yari yarahisemo kuzamwungiriza ngo abari buhita aba umukandida ku mwanya wa perezida. Urupfu cyangwa kwegura biramutse bibayeho kuri Biden, birashoboka cyane ko abayoboke b'ishyaka ry'abademokrate bashyigikira Madame Harris nk'umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Ibi birumvikana cyane kubera ko mu gihe cyose Biden yaba apfuye cyangwa se yararwaye ku buryo adashobora gukomeza kuyobora igihugu, uyu Madame Harris niwe waba yarafashe izo nshingano nka visi presidente. Gusa biranashoboka cyane ko uyu mwanya w'umukandida uramutse ubonetse, intumwa z'ishyaka zahitamo undi mukandida. Abantu bamwe baha amahirwe guverineri wa California Gavin Newsom cyangwa se wa Michigan Gretchen Whitmer. Ku ruhande rw'abarepublicain, Trump ntabwo arahitamo uwo bazafatanya kwiyamamaza uzamubera visi perezida naramuka atsinze amatora. Uvugwa cyane wamusimbura ni Madame Nikki Haley uyayobora USAID, ariko ntabwo ari ku rwego rw'ubwamamare n'ubuhangange bwa Trump. Ibintu nk'ibi byigeze bibaho mbere. Mu 1986 rwagati mu matora y'ibanze, wari perezida Lyndon Johnson yavuze ko atagishaka manda ya kabiri, kandi nyamara yari amaze gutsinda amatora y'ibanze muri leta zimwe na zimwe nka New Hampshire. Hari mu kwezi kwa gatatu. Mu byumweru bike byari byabanje, Senateur Robert F. Kennedy yari yatangiye ibikorwa byo kwiyamamaza nawe ashaka guhagararira ishyaka ry'abademokrate mu matora y'umukuru w'igihugu. Ikibazo nuko uyu yahise yicwa mu kwezi kwa gatandatu nyuma yo gutsinda muri leta ya California. Wari perezida yari amaze kwanga indi manda, uwo bari kuzahangana nawe amaze kwicwa. Wari vice perezida wa Lyndon Johnson witwaga Herbert Humphrey yari afite abantu benshi b'imbere mu ishyaka bamushyigikiye ku buryo yari yizeye intsinzi ngo ahagararire ishyaka ry'abademokrate. Gusa ibikorwa byo kwemeza umukandida w'iri shyaka bizwi nka convention muri uwo mwaka byagenze nabi cyane, ndetse ishyaka rizamo akaduruvayo ibyari biviyemo gutsindwa amatora. Hanyuma byagenda bite umukandida aramutse avuyemo yaramaze kwemezwa n'ishyaka rye ariko bikaba mbere gato y'umunsi w'amatora? Aha nanone ishyaka niryo ryagira uruhare runini mu kugena imigendekere y'ibintu. Gusa hano ubuyobozi bw'ishyaka ry'abademokrate ku rwego rw'igihugu n'ubuyobozi bw'ishyaka ry'abarepublicain ku rwego rw'igihugu bafite uburyo butandukanye batoramo usimbura umukandida wabo wapfuye. Amategeko mu bademokrate avuga ko basimbuza uyu mukandida habanje kugishwa inama abaguverineri b'abademokrate ndetse n'abagize inteko ishinga amategeko baturuka muri iri shyaka. Amategeko y'abarepublicain yo avuga ko bahita bongera gutumiza intumwa z'ishyaka zivuye hirya no hino mu gihugu bagasubiramo igikorwa cyo kwemeza umukandida. Mu koroshya ibintu, birashoboka cyane ko aya mashyaka yombi yahitamo uwari kuba vice perezida, ariko nta gihamya yuko iki cyemezo ari cyo bafata. Habaye hari igihe gihagije aba bakandida banashyirwa ku mpapuro z'itora, ariko leta zitandukanye z'iki gihugu zikora impapuro z'itora zitandukanye, kandi guhera mu kwezi kwa cyenda impapuro z'itora ziba zatangiye koherezwa hirya no hino mu gihugu amezi 3 mbere y'amatora. Ese ibi byo byaba byarigeze kubaho?
mu 1972 wari umukandida ku mwanya wa vice president Senateur Thomas Eagleton yasunikiwe kuva mu bakandida kubera ko raporo yakurikiye ukwemezwa kwa kandidature ye yagaragaje ko yari yarigeze kuvurwa uburwayi bwo mu mutwe. Batekereje ko ubwo burwayi bwazagaruka maze banga ko yiyamamaza. Icyo gihe ishyaka ry'abademokrate ryahise rihamagaza inama y'abayoboke baryo bahagarariye abandi ku rwego rw'igihugu, maze bahurira Washington bemeza Sergeant Shriver nk'umusimburo wa Senateur Thomas Eagleton. Iyo bavuze kuri iyi ngingo kandi hatanga urugero rwo mu mwaka w'2000 ubwo umukandida ku mwanya wa Senateur uhagarariye leta ya Missouri wari unasanzwe ari guverineri wayo Mel Carnahan yapfaga habura iminsi mike ngo amatora abe. Uyu yari umudemokrate. Bahise bafata icyemezo cy'uko nubwo apfuye ariko bamurekera ku rutonde rw'abakandida. Naramuka atowe agatsinda amatora, umwanya we uzahabwa umugore we witwa Jean. Ni nako byagenze. Senateur Mel Carnahan yatsinze amatora kandi yarapfuye, maze umwanya we uhabwa umugore we atsindira umwanya muri Sena ahagararira leta ya Missouri. Ibi byose ni ibintu abashinzwe iby'amatora bashobora kureberaho bagafata icyemezo haramutse habaye igisa na kimwe muri ibi ngibi. Mwakoze kutwumva.